Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu lanyolugu yangu umwami lilalera majibu kama kwa kozika yekomba na usaya katakali huo mubishesi ya bulano mwama uriyo munachira ndikomba urumishire kama shimanulwa isho kurera likuwa liryo nende siri tiyo vinyali kubwa muliyera Yesu Kristo mwama wefwe. Amen. Basi kwa chakira kubola mwa Roho Mtakatifu ne kubola hurimbu Roho Mtakatifu no mundu chishireshi ndubutwa tawe esaindi okulonda nando kubola kwa kawaida nende ohura kabandu babolanga onyalogo twana no para burone shindu butwa ingawa roa alolesi nyamuchinyirati amani nomba tsingufu nendo bunyali fulani, lakini roho ni Nyasaye. Kichire Bible bolangambu olaveresi ya Roho Mtakatifu ta akamina ngambu onyalo kuveresi omundu shonyalo kuveresi shindu na shindu nombe chuma ta shindu shibereranga no umundu ni unyalo kuberera. Petro yabora ananiende safira mukati ya Roho Mtakatifu muholre muri na mutia mukati ya roho akamina ngambu shonyalo kati ya shindu shilali omundu ta kamina. Petro yatema kubola roho mukati ye no mundu ko awuliro bululu averere chikira mukati ye roho no mundu roho ni Nyasaye. Roho Mtakatifu wa Nyasaye ni Nyasaye mwenye kubola Nyasaye manyisi mti ofisi taro wifwe Nyasaye ni mulala yenye lakini elolesi ya kubandu mutinyira sitaru yani Nyasaye umwana nende Nyasaye roho mlafu. Basi hulo lambu katambulambu wa Yesu Kristo roho yalimu sana yali omulina wa embi sana mubulambu wa Yesu Kristo. Hulo lambu Yesu Kristo inda ya Mariamu yavere yebula Yesu Kristo mwana wa Nyasaye yali ya Roho Mtakatifu. Hulo langambu lo yebulua ya hula naba nama chesi hulua Roho Mtakatifu kachira nali nembi aka 12 uliyatia muhekalu nabo lana ndabakofu balia abakofu bechi dini na mafarisayo bauka shikira amachesi kayari nako shikari ka kawaida kwa mwana wa miaka 12 ta ne Bible bolambu yahula mushimo na hula mubima hanahula mubuchesi obuchesi buno bwa Roho Mtakatifu yatia na abatisibwa nende yono mbatizi. Bible ibolanga roho ya mala namu itula ho handi olo ya rula mati ulolanga roho ya limbulambu wa Yesu bulabundu olo yechesia olo ya ini ya madimon nahola mahua mahongo ya hola hulobu nyali wa Roho Mtakatifu. Nyali wa Roho Mtakatifu nubu wachira na haba mnyali roho ohuirwa kumsalaba ohuirwa kwa aibu ohuambwa kachire ifwe nawe hube abanyalo huoni wa roho nuwa muhonya handi. Bible ibolanga mtingu futi ya Roho Mtakatifu oyo wasimu kusia Yesu okurula mushirindwa kulolanga roho yali omulina wa embi mubulambu wa Yesu sana nechira kata oloya nashiro kutia. Bible ibolambu yabira bekabe baye denyanga mmanye ebindu bya mwaluti ngine holanda holanga hulobu nyali wa Roho Mtakatifu nechira shindikomba mutie muchako kukamba mtwata shindikomba mutie muchako kurumbula kama kwa kanje mulaline derota ti Jerusalem muletulwa nende roho ne baadaye mulaba abarumbusi abali kwa lianje ni muhola ko burumbusi ochakra Jerusalem otia Judea otia Samaria ohula mbyalo bindi byosi. Roho nuwa maana sana mbulambugo kama mukristo ishikira Yesu yahusetere pattern eyo kumanyisia mbu nishina eshakira yenanya alirwa ohola lichomari Nyasaye mbulambugwe yalinende Roho Mtakatifu. Basi kwa mara kweka mbu Roho Mtakatifu no muibali niye ohuibaranga na kumanyisia mbwati eribuosi mbu amahuwa kaandi kwa Bible kaandi kwa nende Roho Mtakatifu. Bible walabo abandu baandika shibaandika tamaparo kabwa beneta baandika shingalaba emirirwa shingaloba baherwa memuwe ya charo kachire baandike ho kulwa amandiko nombali kwa Nyasaye liandikwa nende Roho Mtakatifu. Basi chunyalo kuelewa amahuwa kanyasaye akali okobwa tieri kabisa ichiro obwa tieri bwene kabisa nelikuwa le Nyasaye ne Bible walabo olama nyobwa tieri no obwa tieri na hula ne chunyalo kumanyo obwa tieri
mubiri no le mirirwe nende rota shikira shonyalo kuweka amahua akeshi roho nenda maparo ka kawaida tawe nesha shira Yesu na birabe kabe mkalo amahua kande yebechesi lakini esaino shimya lokaelewata lakini lwa roho alabetra obusubisi bwa papa olwababuitire kuinywe mulamanyirisia amahua kosi alabamanya obwatoto nekata kosi akanda bechesi alabetusia nikahaba mba mwibirire ho ololambu Yesu yamanyirisia abwene mbo amaparo kefuka kawaida obwirisiwe bwo binadamu shiminyalo kuelewa maandiko ta shiminyalo kuelewa amahua kanyasaye ta amahua kandika Bible muno no soma umundu wa Nyasaye shikaline the direct answer nomba shikaline ndo kuelewa kwa moja kwa moja tawe kachirambu paka obene ndo fimbuli obwaro ho manyirisi mbu amandiko kano kabolanga shina bumu chachiro liyo lihuwa yaline ndo Nyasaye omaibola lihuwa na hadibola yali paka mirota unyalo huhonyo kumanyirisi bindu bifana birio shichira yenwa andika amahuwa kano nechiranga kata bana sheria befololani babolambu boba amanyo okuinterpret bamanya okufafanwa amahua kehua lya shina lye katiba shikira bo basomera amahua kashina ke katiba na abantu abamanyirisia amahua kasheria nekira ndubetsa mkoti ne bamanyisia bafimbura abantu mu section fulani iminanga 1 2 3 shikira nibo abausika katika nomba taaluma ya nomba amachesi kabwe niko kausika katika okuandika kwabola handi roho amanyisinja amahua aketo wihola Bible lambu moyo amaparo timoni shiro kulola nende kata ahandi amaruka shiro hudra nende kata shiro hunjira moyo kwa mundu akosi pe akanya saye yakasiri ayabo abaya langa hulira nomba abamuyanza akamina ngambo amahua kalowa kanya saye akasinjia akakasirinja abantu shiro mipango cha Nyasaye nacho kuifwe necho kunyalo kumanya tawe ro nuihalanga mbodru ya Nyasaye ro atitsanga mo Yesu nabo lambu shalabola keko mweneta alabola kaulira bo akaulira akapapa aleta nababora inywe shikira esienende papa wanje amahua kefwe ni malala ro aleta ni nyahe khala nefwe aleta na kubisulira nababolera amahua aka papa akanaka ninja onyalo banwenyo chako bukhala onyalo obanolo murumishi wa Nyasaye okoruo tyo chake kanisa yana onyalo banwenyo olombuha wikomba okutesha nomba kuteha okorwa omundu ukhoere nuina Roho Mtakatifu no faida ihongo kuifwe shikira ahumanyisi abwene ahufimbura akanya sayenya kachire kuleho kumisa ubwenyi wa Nyasaye ta waboreha Nyasaye Roho Mtakatifu nuhuwesi njo kunyali obokhole milimo cha Nyasaye milimo cha Nyasaye nyalo kholwa nende tsingufu ya kawaida ta neshakira Yesu naborabe kabembutie Yerusalem mulindire tsingufu ohubla papa kachire mulaba abarumbusi banye yemwene shiaho le milimo cha Nyasaye bila tsingufu ya Roho Mtakatifu ta yabora bekabe mulatieta bila Roho Mtakatifu simula hole milimo cha Kenya hanga munjira ya Kenya hanga ta hulanga Petro balabari hulanga Petro lobali bashiro kutwande roho balabanda bari abantu balanya lokuto kubola imberi wabanta lakini inyanga ya Pentecoste nendo bulambu abwe butirira badaye olola bala abantu betuoni abantu berwa kuleli kwa Nyasaye abandi babowa bahodwa makwa matichonya lokuifwire bindu mfana birio mutsingufu ya kawaida tawe Yesu yamanyambu amareche hokaliyo manya na babendo kutinyu lakini ndibali ndeti nguvu ya roho muye uli mubo alachira baule roho akunyaranga okhole milimo cha Nyasaye kataba dikoni bo kabe byohulia nenda mapesa mukanisa bali nende bali eshindi filasha bali bosi abwene yalimbu qualification dal yalimbu betulwe nende Roho Mtakatifu baba bachesi mama khambara kubola handimbu Roho niyo muhuri okumanyisi jambo kulabana banyasaye lwa Roho Mtakatifu Nyasaye akhura ho muhuri okumanyambu ye yamanga mufwe khulabebe ni kama office fulani ana document through office of the president tirinende letterhead tirinende omuhuri tirinende rubber stamp yokubolambu yandikwe nende office ino Nyasaye na khandi omuhuri kwa manyisi jambo kulabana bebe no muhuri kwa Roho Mtakatifu mioyo chefwe ni hadi lihua lindi London and muhuri nilihua guarantee nomba deposit minangambu Nyasaye yarunga obukusi bwo kuranga
ne kamina ngabu ye komita ngabu ebintu bindi obukusi bundibo narunge khandi ho sangala ho khutiro kusubira Nyasaye mbu akayabona na hole shichira tayari kulola ngabu ya kuituza ndero okumanyambu ali committed okhola ka ye ya abolanga mbu na hole mu bulamu bwefe kubola kandi ro akhonya ngokusaya sikwamanya okusaya ta Abaroma 8 okuchaka 26 ibolanga mbu kumanyira okusaya singa lokhoereta lakini ro mwene uyo akhonyanga mu buteshere bokusaya okoruo sayiro rieno mwana o okoruo sayiro riena lihanga lya Kenya okoruo sayo wikombo saya lakini okorwe amahuwa koluya ni mati amahuwa kolusungu ni matititi amahuwa kwa Kiswahili koluswahili na matititi lakini Bible ibolanga mbu ro ahusairanga na ahushenyera ohushenya kwa mahuwa kalanya lokubola ta kachiranga nuila hula Roho Mtakatifu na aeleza omoyo kuko kabisa kumoyo kwa Nyasaye omwene moja kwa moja sichirambu omoyo kubolanga nendo omoyo omoyo kuko onyalo huma mahuwa kabola lakini nola hulo moyo kuko Roho asayo kubirira muko abolanga masayo akachomehe kabisa mana akeli enyara Nyasaye okulondana nende hali yosairanga Kulimbagalatia nyangaino abagalatia hasa harano chakra 16 na sembola mwichenderese muro ho simulaholanga obwikombi obombirita shichira ombiri kwikomba ni kufukula roho nenaye roho afukula omubiri shichira ebyo byombi bifukulananga mbu mana muhaywe okhola akamwenya ne muba ni mwimirirungwa nende roho shimuba abasumba abamalako ta Roho Mtakatifu kasi ndiye aholanga ni ahuimiriranga ohula amahuwa akomubiri kulaembo kusoma amahuwa akomubiri lakini denyanga kukasi omusinge olole mbu Bible ibolanga mbu huichenderesya muroho shikulaholanga akobwikombi bwombiri tawe omubiri kaminanga mbu asili yefwe imero yefwe yoburulanda ya Adam ne yosi ichomanga huhola mahuwa mabibi ne iri muifwe kata ni waoni bwa huli babiri mulala ne chile Bible ibolambu huichenderesya muroho ne shikhola mahuwa kombirita huli mubiri kuno okwesina shakuo ni omundu akhalewa Adamu akhale ne lohuoni bungwa mukristo Yesu roho tiefwe tikaluha sibungwa ni hube bilonge biya lakini tinecha tibirisi no tiamenya muifwe halala Paulo abola bundu ndimbu eukanga mubulambu wanje londe enyoho la akala malai enyolanga nehola mabibi na mabika ndalenyero hola enyole holanga na bolambo hokachira nembarambu muifie ni kama abantu babiri bamenyamu engoro mundu Nyasaye urayembo langa muifie ni kama abantu babiri bamenyamu aliyo wenyango hola malai uli roho Nyasaye na aliyo owenyango hola mabi uli imera yo mubiri eyakhale mane Bible ibolanga bilwananga bifukulananga they oppose each other bihupananga roho yenya ahole akayenya ahole okubirira mwiwe khando mubiri nakwo kwenyanga ohole akakwenya manonyolanga bu oli mubita oli mubulwani ebindu biri bino bilwananga mwiwe lakini lila lyo mwami litsomi bwembujina mbu abola Paulo abola mbu esiembola mbu mwichenderesya muroho simulaholanga ko bwikombi bwombirita ni kwichenderesya muroho ni huimirirwa nende roho ni muba ulialo 18 ni muba ni muimirirwa nende roho mula hula roho aba drive ni mula hula roho abe dereva wobula mbwenywe ni muesya roho bwiyangu abukulo bwiyangu obwo kutawala emyoyo kyenywe nende bulamu bwenywe mbu abamanyesha muhola simula hola amahuwa komubirita kachira nesangala sana mundu wa Nyasaye mbutoto obulwani buli mwifye kafananga abantu babiri bamenya mwifwe bamenya mwisye nwananga ndenye mbolo bwatieri obeyi buliyo
ndenya embene na maparo akairirisio bulai amapara mabiketsanga ndenye yanze lakini kandi chuki yitsanga ebintu no byosto nyola bilwananga ndenyange inye sadaka omoyo kundi kubolanga tawe ola inya tawe no efisi no rungeshina onyolo olwananga umwami yetsomi bokulwashina yahueresia ro uwe mbu ave unyalo hueresio bunyali okuyinga nendo okushira nendo okuyomba nendo kuononia emirimo kyo mubiri echiholehanga nichilwana mwifwe. Roho Mtakatifu mundu wa Nyasaye shonyalo hola malai no laline de rota amalai kosi sina shakoni roho mundu wa Nyasaye amalai kosi konya lo hola sina shakoni roho ulira Bible bolanga unyalo 19 ne ebihole byo mubiri bibakalange bulafu bie binombu obuhei akeshifwabi obwilasi ibolamu keba kalange bulafu kali obvious amahua ebihole byomubiri biri ebulafu bilole sinje ebulafu nembie bino denyanga lano lolebu kulwa abandu babiri bano ndembole ndio babandu babiri bano roho nendo mbiri bamenya mwiwe kamanyi jambo esiyo buyangu niye webihole bye bilole hange bulafu tija longo tosoma nosoma tu basto ndibola ne ebyamo bya roho bye bino ebyamo bya roho ulira akaminanga ndenyo kaluhasia ebyamanga omanye byamanga bilole hanga amatunda kalole hanga ne lola matunda nomanya umsala kuno ne kweli yeme lolanga matunda nomanya dino nelipera omanyore nelipera amatunda kololanga ko ebihole bilole hange bulafu mundu wa Nyasaye ebihole bilole hange bulafu birulananga nende sina birulananga nende musala Yesu yabola mulaba manya kulwe byamo byabwe akaminanga mbu ebihole bya mulole ebulafu bilakira aba umanye muna abantu banyasaye nomba shibala abantu banyasaye ta nwenyo kaluhasia ebyamo okaluhasia musala ndalabola handi nwenyo kaluhasia ebyamo byamanga no kaluhasia musala no rakali yembe na maembe kama no raka machungwa omusala kweli chungwa na machungwa kama amatunda kalonda nanga nende omusala kwenende sina shako ho Bible ibolambu ebihole byakulolanga abantu nibaholo mundu wa Nyasaye birulananga nende sina ni nombo musala kwa byo ni either roho nomba ombiri nikaba omubiri niko kuwebo buyangu ebyamo bilalolera nebyo mubiri ebyamo bilarule bulafa abantu nibalola nebyo mubiri lakini nikaba ni roho uwesi wobuyangu nikaba ni roho wa iwe nasi kuwesi obuyangu mu bulambu bwefwe nene ndio Nyasaye enyaryo kandi ebyamo byefwe bilama ebiloleha ebilai ulira ebyamo ebihole byomubiri ebibakalange bilafu byebino mbu obuhei nolola mundu naheya kaminanga ebyamo byolola ebyo byobuhei akeshifwabi obwilasi obwinamiribwe solo okhaliho mukongo yani imbaliha oburima obuyingani obukabuhani emyaho abantu kutofautiana nibanyekana nibakupana mahua akosi keshifwabi nenda mabikololanga sina shako no musala kulangwa mbu omubiri byamanga kumusala okulangwa omubiri imerea halea Adam eilwana ngo fukula roho muinywe emyauho imbaliha obumesi obulangu nenda kafwana karyo akena kweranjiro kumbora kale shingalonda mbora olwamberi bu abaholanga akafwana ako baliria obulame bw'obwami bwa Nyasaye ta umundu wa Nyasaye ebyamo byakulolange bulafu abantu nibamera abantu nibakupana Bible ibolanga mbu ahuitsusia shingalia kubora kale Paulo bolambo ebetsusia nyo abagalatia shingalanda babora inyuma iria shingalanda babora kale mbu abaholanga ebintu bifwana biri abalole sinje bulafu ebihole bifwana biri ebyomubiri kibalilamirwa nomba kibaliria obwami bwa Nyasaye ta umundu wa Nyasaye kenyolole onyaloba noli mkanisa onyaloba nolo mwimirisi onyaloba ni wabatisibwa
lakini ebihole bino nibiri mbulamu bubwo nende mbulamu bwanji chikunyalo kulia obulame bwa Nyasaye nombo obwami bwa Nyasaye ta. Akamina ngambu kuhoere kuire ebihole bino ulira kuhoere kuire ebihole byomubiri ne kuira hurie ndenyo kuira amatunda akarulanga musala enzi tangana eremo musala kuene mukisina neremo musala kuene mukisina baadaye omusala kulia kulakwa baadaye kata nikahaba kuikasa amatunda kalia komanga nikahamirere ulira Roho Mtakatifu akira akuwezi nyobunyali bohuira obuokuononia amatunda ekisina kya matunda akomubiri kahonya nga ohuira omubiri abundu ne Bible ebolanga bu mwire mortify the desires of the flesh mwire obwikombi bw'omubiri ne kuira hurie ouhonya nga ohuira obwikombi bw'omubiri nende kosi kalonda na ndo mubiri ni Roho Mtakatifu wa Nyasaye. Bible ebola nebyamo bya roho byebino nihula roho ahuimirire nihula roho abe driver wefwe abe na kumanya ahutia. Bible ibola ngambu hulame byamo ebya roho nembye bino obuheri oranga obusangafu omulembe lano liyeli bulao chikwama ebyamo byeliyeta hulwa lano kuchenjiye omusala kuchenjiye ekisina lano omusala no kwa roho kwa mange byamo ebilai ne lano kuira okundi kulia omusala kwa roho kuiranga omusala kundi okulangwa omubiri lano omubiri shikuhula handita omubiri shikumanye bulafu akandita shikira roho uwero bwiyangu roho ubukule ifumbi shobunyali moyo kukwo ekira hubola mbu wimirwa nde roho nohola akaro ohola mahwa malai nishina obetsanga norere roho kushifumbi sha driver eshobulambubo obetsanga noyinie omubiri kula huongoza ta amaparoko bila sikala huongoza ta emyao hone ndelihe nendo bumesi bila huongoza tawe onyola lano ohola mahwa kalabwene mbu obuheri obusangafu omulembe obwifiri lano shoro mundu oumo kwifira abantu noba nende asirati ya bwangu nende burima nende kole bintu bwangu wifira abasho wifira no lidira Nyasaye shori nende araka yo kunyole bintu ta wifira obwifiri ekisano lo omundu nali nende munyakano wesi wikomba omuhonye ko shori nende akomubiri ko kwilolo mwene kawereo lano lola amahitaji kabandi olola ikisa kubantu bandi bali nende omunyakano wesi handu we identify na mbu obusangafu omulembe olina omulembe nende abantu ohabo omulembe nende bulisha mundu sholi nende obuseri nende obunyekani nende okhupana tawo obwisikwa obalano byamo byobwisikwa notiyanga mundu okhola kasi yombwaminifu noru mwana okhola kahoere olobwisikwa kata noerwe eshindu oirro mundu undi noira amahwa yako shikanyalo hwiholekha nolerro musala kombirita ishiro musala kombiri nomayanako kwa hale mu Adam kwa mu Adam nekire Bible bola lo Adam yakolo bononi fwezi okulwa kwebulande Adam kwenyola mahwa yako omusala kuno kwa hale nekira Kenya hangane kokole bidi huhakikishe bushikuhulata huhakikishe misicha ko huire huhakikishe mba akururanga ni kwa mebyame bi huire ni huiniao huhakikishe bukurema ni huusia eshihonya ni Roho Mtakatifu obuholo obwiruchi self control kata no sinyire no we controller chokola tako hoero ko mpiri kwenyo holeta umundu wa Nyasaye Bible bolanga amahwa yako abali mu Kristo babambire imera yo mubiri kumusalaba Verse 24 ne abali ba Kristo babambire imera yo mubiri okubamba kamina ngo huira. They have crucified abali ba Kristo efwe bali ba Kristo okwimirungwa nende roho ni huwesya roho bwiyangu obwo bwikhala ushifubisha dereva yobulambu efwe ne kubamba huira amahwa ko mubiri nende obwilasi obwamahwa yako kosi umundu wa Nyasaye Roho Mtakatifu ni wa maana sana ni kumwesi obwiyangu ni yemiriro bulamu bwefwe na kumanya akahoero hola
shikhola amahua akweshi na mubirita shikhola amahua akalonda nende emibiri chefwe nende amaparo kefwe kawaida ta. Ura emaliri ndaba Roma 8:14 Romans 8:14 okuba bosi abemirungwa nende roho wa Nyasaye yabo ni babana ba Nyasaye. Okuba bosi abemirungwa nende roho wa Nyasaye yabo ni babana ba Nyasaye. Kahukizya mbu biroye bichero bya uhane ebyo kulangwa abana ba Nyasaye. Bible bolanga mbu nabe ikhabi abaha abango mulembe abatiya ngo khabo mulembe balalangwa abana ba Nyasaye. Bible bola iri khanibu efwe abamwiyama Yesu yetsira abebe na abebe ni bamuloba lakini abamwingisia yabaholo kuba abana ba Nyasaye. Nende nyolole khandi chiro ichero cyo kuba umwana wa Nyasaye shindi khandi eshilangwa bu okwimirirwa nende roho. Abemirirungwa shibebulwa tabwamita shibaha to mulembe nende abantu ta bo handi bemirirungwa nende roho. Bemirirungwa shibemirirungwa no mubirita shibemirirungwa nende ko mubiritawe bera babamba omubiri nende okwikombibwa kwo. Lano eshalamu hamuboni shina ni roho. Eshalamu hamuboni shina ni ebyamo ebya roho. Abemirirungwa lihuwa abemirirungwa alia olusungu lendu translate nga beckoning. 1 minute. Okay. Abemirirungwa nende roho. Abemirirungwa nende roho lihuwa abemirirungwa alia liminanga beckoning. Beckoning means obekona kaminanga mbu osimanga okusimo mundu lwenyo mundu asinjira kola ita ino ita omanya akaminanga otemango bola itawenda esaidi no barabara no ikombanga pengine dereva washwavire no mbeko na umbira bira akaminyanga omwimiranga omboranga tia omboranga ita bekoni ko akaminanga mbo efwe abamanyisi bungwane ndero abemirungwa ndero roho na kumanya ita ino roho na kumanya shinola holorita no la hula roho abeni ubekona umanya bulobu gasbui otiaena mipango shinachohola uiretanga kubimiribwa roho bu ahu bekona na kumanya nuolonda ahu borra mbano la tiao tawe sho tiao ta na borra londano itirano biralia no holorio eyue oli huchero shindi esho kulangwa omwana wa Nyasaye. Mundu wa Nyasaye Roho Mtakatifu ahuimiranga biro takata atua yonyalo bawe nyokubukula no uromo yoko oram karimu mota Steve ola holoriota oholonda nanda mandiko ola holoriota ola bororiota ola bukula atua yewe nyokubukula iyota ne imbibibi no uya mano hole aka oulanga moyo ku corona abola ola nyola no londanga no holanga mahuwa malai ola nyola no bambire amahuwa keshi na mubiri ola nyola bukate obulwani obuli mukarimu mwo obombiri kwenyango huilolesia kunyola onyolanga nibumo bunyali tawe shikira lano uimirirungwa nende roho. Mundu wa Nyasaye na kubole kuriena bu abemirirwa nende roho abemirirwa nende roho sibaholanga mahuwa keshi na mubirita na kubole kuriena bu abemirirwa nende roho ba mange byamo bya roho nokubole kurie mbu nwenyo kuira ebyamo kuirango msala kuyange ekisina shiene no inemisi kyo msala nombore mu msala okwire kabisa ebyamo kibyalo kwama roho ahonyanga okubamba ndo kuira amahuwa akomubiri amahuwa kombiri kanyalo khwima obwami bw'omikulu. Mundu wa Nyasaye aundo liao lwananga nda mahuwa kombiri olwananga ndo mmesi olwananga ndo kwilasi ukanga nehole ndie. Bible bolanga mbu aevolu yali Yesu Kristo ahupire Nyasaye aevolu yali uwezi njobuli mu Kristo Yesu umbiri kuno Paula alira mu Baroma sabana bolo umbiri kuno ko bukorwi nehole ndie yeli umbiri no nehole ndie nabola handi bu
yetsomi bwe Yesu nyasaye kulokurera Yesu Kristo ikira akunyaranga kuulombiri na Yesu naye akhwesia roho akira khubambe ne khufukula ebikhole byombiri noli yao nkaba oshirohuyama Yesu Kristo kama umwami nendo muone obulamu bwonde nyakusaire aundi ebikhole byombiri byakunyasia obumesi obwilasi ebindu bino byose ebikiranga nokosi obwami kandi birinde bukuzo bukhongo birinde garama y'ihongo mu bulamu buno oleyama okosi obwami bwa Nyasaye kulwa ebikhole byombirita toto kwebulwane de Adam mulala ebindu bino bilwananga byose muifwe umubiri kulwananga nende roho lakini no nuahaonibwa mana roho yetse muiwe olahola mahuwa akaramalai jolahola ta amahuwa akakombiri kwenyata olanyola noli nobu bolo mwami Yesu ehunjise mmoyo kwani mbulamu bwanje obwo mwami engana amahuwa kosi karo kaumbi kechi sina shombi di amount tusendero uo ehole kala bwene mulira ya Yesu Kristo eusairanga blano papa mulira ya Yesu Kristo esairo mundu wa Nyasaye usaire lisayo nolyo kuonibwa bukosi emanyire amahuwa kombiri kama umisia kachira yako se binde bingi mbulamu lakini umwami ori muno kulo mukalusi abwene esaya mbo mwami umwimirire ndero uo kachire anyole bulame obwo bwami bwo ori kulo kumbera timba basi ori kulo mwesia ubiyangu bwo kuchake chapter imbya mbulamu bwo ori muno Nyasaye umwami katabali yao abaoni bwa umwami esaya mbo obaitsusi ndero uo kachire babibanya lokuula ebikhole byombiri bumwami kubirira muro uo babambe amahuwa keshi na mbiri akachiranga nibahola amahuwa kabalengero kholana mwame sayamu Roho Mtakatifu abe dereva abe kusala shobundereva wobulamu bwabwe kachire bahola amahuwa kalabwene bwe byamo byabwe byame ebyabantu basangalira mushalo shabamenyangamo nawe noli mwikulo sangare byamo byakwama shingabana bobo Roho Mtakatifu kuinjisia nokuwese obuyangu okwimirire kachira kutiro kubabana ba Nyasaye mulira Yesu Kristo mwami wewe amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange.